Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sini sudah melebikum karema sefong Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gaga tahu si pupura lino. Maka tahu paner itu dia gaga tahu tanah salelino. Tungka rupa tahu mestiwi nasalewi lino. Ya rega alena salai linoi. Yami perlu ripahas si bawa madeceng maka dana reko mata jawat tu maniki bawang. Artinya idi salai lino ya rega linoi seleki berarti kita harus ada persiapan. Maka harus persiapan tak lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba narikong kakitu rilino. Na dia gaga persiapan tak lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Angka kitu batu. Betuan na makasih pihak batu. Alam ini lebih bagus daripada kita. Nasaba yewe sinina anu naitamata oleh anu pancajingan ng Allah subhanahu wa ta'ala mas sumpamanang ilor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya maka dia Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada pasal manang ibukomu siapkan bekal. Nasi kasih na bokong sebaik-baik bekal yan naritu takwa. Ito lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Resenge takwa yan naritu ripigo isininna pasorona fong Allah subhanahu wa ta'ala. Makotopa naritu na rininiri sininna papisangkana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.